World War मध्ये Heron mentu pensi kitcheng lo pele lagi 1939 la Germany atum Poland lo kateng kheng hot pensi World War 9 dang lo lapen pejo India dan nang lo phige itum Assam mane karbeng lo lo phupon lo lapen ko ana hok lo lapen dak ko PPC nang kero pon lo itum han phurkimo non langdam senang labang so video mane la so World War second plane sination ang lo ke crash ko pisi important are lo pate kopi si no anta la so tumu jujerek lo pate lake Amerika tum non anta alang tum kitangar pum ciribom lapen labang so aranghu tami longi mini mane mortal remains de are pire pa aranghu tami longi mini ku latum no anta bor ibom lang missing action atum mane wreckage investigation agency atum kodak to have the 2024 ho nang chito US atum US government's defense prisoner over missing in action accounting agency tung va kalbiang long alo 2024 aning kan lapen hadak latum konana sike crash mala so location da mila tum ripon lo koson sike crash mala eta investigate pon lo latum ke bang karon ke ini do isi ke kalbiang long lapen isi ke meghalaya latum hini plan ke crash aputar latum investigate masi atomo nonda jojela latum research bala itu mangge plan ang crash tang ho chori sat latum ke non ta inton telang latum ke non ta chisa bom lang latum return le bom lang amang senang la US government's defense prisoners over missing in action accounting agency atum pada kri teng pate la plane ke crash kar bing long la missing aircraft crew reports missing aircraft crew reports MACR teng bate lake 14165 near Kaipani village karbeng long non langdam senang labang so video mane la so World War second plane sination ang long ke crash kopi si important are lo pate kopi si no anta la so tumu jujerek lo pate lake Amerika tum non anta alang tum kitangar pum ciribom lapen labang so aranghu tami longi mini mane mortal remains de are pire pa aranghu tami longi mini ku latum no anta bor ibom lang missing action atum World War second hut karbeng long da phopon na lapen USAF mate United Air Force atum nong ta karbeng long atum amen dodun no lake dodun World War second hut karbeng long USAF Air Force nang klolo crash da lake singason lapen kondamon ang long adung lailur bodim long nang klolo lapen hadak ke pilot tumta thilo lake ki thitum mama lapen amen lake Lieutenant William M. Duffy, Sergeant Thomas J. French, lapen Second Lieutenant Kenneth E. Thompson la bangke thomatum hodak singason along si thilom lake World War second hut latum a plane Kolkata pen si nangkangjar tahai po mane Kolkata na siketam jita hai po mene a direction bang chini nela seta crash de la hodak Karbing long laso Cartus Commodore C46A107331 ay crash mentu ningkan of the 1944 ron juji dog hullo daksi nang klolo Karbing long singason arrange made singason ang long angke labang so apply namen made Cartus Commodore C46A421073331 labang so apply a model ke US tumlong dopik la so ron hut ki use sita 107331 bangge non da missing lo ada alis long avidun la 107332 334 335 336 dopik la son ke dolo sita non itum long ke crash 107331 ke hada ke missing mane World War husi avidal lo pasi paklang la so list tani long do na paklang po la hello 107331 US Air Force tumlong alis long la Cartus Commodore C46A a model la tuma series lo la hello 107331 crash near Manipur hoda ke tokesta Manipur exact Manipur kali la ke near Manipur road
Dimapur dung kete as a location atau overall ke lang la Karbi Anglong la singation konomon ke Dimapur chita bokhen ma sada location la masih pidel la but actual ke lake Karbi Anglong long sik crash lake USAF Air Force dom ada talong da dolo la pen website long da dolo la pen record da do US dom long sik hello kasi itum Karbi Anglong la World War II ke phopon pre dolo la pen Kohima award si attack a Japanese tumi Karbi Anglong da wang pota arjulong la pen ke thek long dum na dolo ko langnam sena nili phutum pu tenge la tenge World War II ku thek the Second World War pota thek the la ke Japan War ko Japan War pusi ku la tum Asian teng mane pronunciation Japan War ko nili awar pen arju pilo pu la ke Japan War World War II বা World War II la tum Chin in Japan War bachala nili purang than teng la tum Japanese tum Karbi Anglong ta nang lut so nasi la so se la itum Karbi Anglong Second World War podun lo masabso ka a history dodun lo nasi itum Karbi Anglong ke crash a plane la ke Curtiss Commodore C-46A 107331 la pen la so angjin nonanta singation Anglong dola non langdam sina laso Curtiss Commodore C-46A nasi ke crash lo boleh konbomon Anglong lo pada crash dalo la pen pada ke hakoko je than teng bade Rotherham ke bang cheng holo ko la pen laso relix mate acha da bet ke non ta recreation pakalong dalang dipu submarine recreation pakalong dalang la pen la bang so relix mate acha da bet ke long pon la ke forest department tum si long pon lalo itum Karbi Anglong da isi appropriate modulun la ke Karbi Anglong da World War II mane World War Shini kodun lo po lala ada kan news dong publish ani la News Plus dong ke la Deccan Herald hai dong da publish lo ni li thek lo lo to ke tok le ka prek pada ke tok ke Dakot ko sona model ba miyo hala Dakota model tum nang si ke crash ko pada ke tok ke sida dak bang ni criticize bol la bang Dakota le crash ke le da ke passengers ta pilot co-pilot pendang loke khoda ke kom se kom ame bang kre hini ke thom do kok 12 and 15 jon do ada ithi ta hok ate kali lake tum Karbi Anglong session long ke Curtiss Commodore C-46A Dakota bang kali lalo dak ne like lang da mateng pete lake Curtiss Commodore si nang crash shot Karbi Anglong ke hola Dakota to mang kali dak attack rom journals long kata ke Dakota se crash pusta ne like lang Dakota la so number teng pete crash ke dake lahai ke da crash ki crash model kali lake Africa ma long si ki crash dake Curtiss Commodore C-46 airplane si ki crash lala and next video nang tum pan pachini lake topik ni nang thang po la video pa nang follow ma non mai ni thanda ba ma pamone than lo Karbi ko na kan si ke bang ma so video bang na continue before ni next video dong ke lason thought a video chu heto chik lo tani li semar lo nam tu mar ko nang pachini thu le thot lo so video chu pen mane itum along ta World War ho nang phodon lo la pen la Curtiss Commodore C-46A crash shot kali mane kaching ko chol hadak itum chethan side na do la pen ke dam na do lo nilijir pura dam lo hadak airfield do singation long airfield do la pen hadak ron hosiki use la pen hadak ke dam pen na tum thek long inde hadak ke airfield son kali Rotherham kang jar la hai kopini kali mane son Rotherham kang jar son plain to concrete mane cement में कबनाए son अबे football field son ing han hai row field mane di row hai ni son thang dawi ya pache klam lo la anwet sa dak man hu nei alama be people say airfield la son ding hai jar ma mane pc cement ben dhalai le der ma la hai ma pu hola suhut la tum pilo use ke Cessna plane se use mainly ke la Cessna plane ke la goods hedi hormu ke roi pan la rona hoda hormu hedi la hai ke roi pan se
dak nga datum semar lo je airfield British tum na si orake concrete semar me la chesna plane um bilo pute chesna plane um ke adim chiklam prelo dak ke datum injara thek nang sunat thek la lo joy ki la masi datum concrete semar me la plane field aso si use de lo so asi mang honam na chesna tum plane bang ke